Kublai phi baroj ka thup khubor jungi ka dbmnTv kimat ki ba kong san menta ka singi kilong rung ka snap rally St John Paul Baar St Mary School but convent batha umantri rangba u konrad ye ka sarkar Manipur panjada ya ki brew ka Meghalaya da ka jing tho kerpat ka HNYM yo CEM ban penkut ye ka hukum ka hima meliam ban rengkat shikhum kita kama wan phai ki thei bat ki rang kharwat ti ka Meghalaya tementai ne phaj ki khubor ki bakhamnya Kasnap jung upop John Paul Baar bakhut kalarong St Mary's College School bar convent mentakasngi taka jing pediang buram naga principal Reverend Sister Mary Harriet rengkar bar ki sister kinohikai ki samla pule bar ki khana convent taki jing ruai bar ki jing duai hauni riu khut ba unya side lem ya baro ki badon ha kani ka jing lang pediang buram ya ki jing don kam jung ki ha ga jing em Reverend Father Stephen Saji director Don Bosco Technical School ulapan kan mau ya kajing don kam banduai ha uni uriu khut ba unya saat hakmat ublei na ka banta jungi baro kakan hon samla Jesus Youth kira duai bat ruaya roy uni uriu khut jong kan ka juk ka bamenta kumban chupan kan mau upop John Paul Baar ba khut ulawan jungo ekipat riunget jong ka than chate lam ngi kari India hau banai rampang khat khandai spa prapo hunriu Ulapan mentai ka mas bakhut ha pedang ki lakngut ki pat riunget ha kitu ki por ki balawan na ki nyau tili ki jala jong kani kathan Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch us now. Bless us, Jesus, Lord. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us now. Bless us, Lord. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us now. Heal us, Jesus, Lord. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us now. Save us, Jesus. Save us, Jesus. Save us, Jesus. Save us, Jesus. Save us now. Save us, Jesus. Save us, Jesus. Save us, Jesus. Save us, Jesus. Save us now. Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch us now. Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch
Jesus, touch us now. Heal us, Jesus, Lord. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us now. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us now. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us now. Bless us, Jesus, Lord. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us, Jesus. Bless us now. Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch us, Jesus. Touch us now. Save us, Jesus. Save us, Jesus. Save us, Jesus. Save us, Jesus. Save us now. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us now. Heal us, Jesus, Lord. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us, Jesus. Heal us now. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. We praise you, Lord. Heal us, oh Jesus. Heal us now. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. By the power of your Holy Spirit, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, anointing, fall on me. Anointing, fall on me. By the power of your Holy Spirit, fall on me. Anointing, fall on me. Fall on us. Unong ay khubor ka sorkar uba poleng do hakasaw tarik jymmang ulaya thu ba Menteri Rangba ka Jylla ulada panyakran bat Menteri Rangba ka Manipur ban penti kena bagi no Meghalaya ke badon ha Manipur kendon hakajing shngain bat kajing suk uba pol ulaya thu ru ba kate kajing kran Menteri Rangba ka Meghalaya kade hadin balami kajing kenat ka bajorba hapadeng ka Manipur ka balakta e ka suk ka sain hakate ka Jylla Menteri Rangba ka Meghalaya ula batha ka sorkar Manipur ban yada yaki breu ka Meghalaya na kinu ki jingja ke basngosi. Of the ethnic conflict that is currently going on in Manipur, the CM today spoke to his counterpart, the Chief Minister of Manipur, and he was given a very firm assurance that the safety of Meghalayans is also his priority. And there is no cause for worry where students or professionals or travelers from Meghalaya and Manipur are concerned. But do we have any? The recent incidents that have been taking place in the state of Manipur have been very disturbing, and at this point in time I would urge to all the citizens of Manipur state
all our brothers and sisters there that we should maintain peace and harmony out there, and we should not go into any violent activities. I would like to appeal for peace, and I would like to urge that whatever the complications may be there, we should try and resolve those matters in an amicable manner. I also would like to appeal that we should not do anything to hurt any religious sentiments. There have been different attacks on different religious institutions and different religious places. These are not very healthy for our society, and this will only complicate matters more, and hence I urge that we should refrain from any such activity, and would like to appeal once again to all our friends and all our brothers and sisters in Manipur that we should try and ensure that peace prevails and all the different situations are and complications are resolved in amicable. Shisngi hadin bakah nyutrap National Youth Movement sengkeme kabalat mu banet kang tala ya ka office trekam kahima melim ndre kalakut no tang nakajing pen inia kabajur mentaka singi ka saw tarik ujemang kani ka seng kalalet ai da kajing tho hau CEM Khasi Hills Autonomous District Council KHADC Batitos W Khan bandawa na u bade ban pendam no ya kajing thung kahima melim ya ki circle rang ba shnong hapo karat marwet kani kaseng kaladawa bade bantung pura de kirang basnong ki bade nakajat benriu nyutrap u president ba Louis Dotrong habakran shakilat pathai khubor ulaya thu banakaliang u CEM ula kular ban pendam no mardor ya ka hukum jong ka hima melim ngila wani kendu yau chief executive member in council ba titos hadin bang lai kendu bu nge kran spang ka ne ka jing sim kabu jong kine ke wai pat ke jai benriu harga bede bat kejing long rambak song porat marwat te kejing kedua long kerpang tengah ke bede begitu kejing isu jung ke hima melim ya kitu ki circle rambak song lani ke rambak song pelun hapo jong karat marwat namar harga meeting ke bang ila ada besong meeting harga haubanai November jung sam arjar puar ke hima melim kala pentikna yangi ba di circle rambak song kede bandlong da kirang basinong napok karat marwat ndai de kini kelong san tekai ke balengo kalong makani ke hima melim pat nda menen habang ila perlong tu ke jinglet ban khang talai ke hima melim kami sendat kani ke ba kila ajiat penban kila sunuminit nang tai ya kini kelong san kidon saumut kini kelong san we du arjun sok pedang u badai jong bernihat circle u baar du bisal ronghang jong kanarbong circle Bala de Agustin nongrum jong ka baridua circle bat basau de Sandon doloi jong ka umtrenga circle te kum kasang hi ngim pediang rai kene ka circle rang ba srong bala thung de kini kilong san namar ba kaching pan bat he ba khema mulim kalong bat ba kede ban thung na kirang ba srong jong kitu ki area kidon kirang ba srong ki ba dangdon ya katanrai kasnam jong jing e jai benreu kadang rung haki takadau kini kirang ba srong kikwa banya ket ya ba ikene kelengkor na kebenta banya da ya ka khandau ke siap jong ka hima ba jong karat marwat hi bro kowai te kene kicing le jong ka hima melim kalong ba kimsyam la burom ya ka ka bangila ya song da ke jingelang banya perkhat na kebenta banya penbet ikene kicing te kila penmi approval ya kini ki circle namba snong da ke babu da ke gilong sam nyem pediang da le liru em ba kene kicing wan kendo ba CM la kular yangi ba kinsa scrap no ya kani ka order tat hadu ba kahima melim kan hab ban penbet tat hadu ba kahima melim kan penbet ya kani ka jing code application ya kini kirang ba snong circle rang ba snong da kita kirang ba snong khasi badan hapo right marwet je ngisngau ngo ro yo CM nomor kum u khle jong ka council la simkhia ka bading ke benta da ka bau ai ka direct promise sangi ya ka jingkular ka basai kedar bon scrap no ya kene ka order ka ba la ai menen nadu kar sautrik jong na April tem scrap no ya kene ba tat hadu ba hema melim ken sakhot ke ma melim ba kan khot application ni gram ba snong ban thong daki circle rang ba snong apo kara marwat namar ba kum kasang hi hadu menta ngan ong beng ni yang na ka benta banida khando ka siap bat nginam ailat ila kransa UCM banginam ailat daliliru em ba
lada kene ke jing jet ik circle nang basong kam de kan ti ke khot ke subah ken hab an khot application hagne ke application ken hab an select ya kinu ki break ke badai benang dot ke siam ban train ke ta ban dai ke ndo siap jing jai ndre ban scrap no te ngin sanang follow up ke ba ngide ban budien ngin sanang budien amar ba saya kin sapa kopi singiru la de bong sapa kopi singi hadian bagi la de ai ta order ka hima naka dis council lamba jong siam budai fleet district council ba la kumno ka dis council ka ban shim no imat ya ka bor kti la jong ban weng no sandat yauni u siam jong karat marwat namar ki daw bro khot jong ki jingle jong ki jingmi ki kandum kandram ki jingwan le ba he jong ki ne ki jai ban rew na ki bai pat ki jai ban rew ha ka khandum ka sap ka jongi ka de ki jing ailat ba ka jing don ktilang jong nu siam rat marwat ni don hangni sibun ki sakhi satar ki land documents kot pata ki ba unu siam rat marwat ula issue sha ki Punjabi sha ki Nepali sha ki Mizo sha ki nakap sha ki wei pat ki jai ban rew te kene ki jingle jong siam rat marwat kala penlong yangi bangin kerpat ya UCM ba udai ban weng mardor ya unus imrat marwat na kebenta ke jingbet jingbiang jong ka jat ban rew bat ka hima melim hi bro koi Wanra burom saungat kinong yale kaya kun kiti na Meghalaya Arm Wrestling Association kibala mi khmat yakari India shakaransan Asian Arm Wrestling Championship kabadang shudap longshen ha Dubai. Kini saungat kinong ya kun kikentop ya kasamla I recommend lang shabong kabala ya kun hakakerdan sanpo kilo kalayo ban koreo tak marnong kakong Margaret Pathau kabala ya kun hakakerdan nyopau kilo kala koreo tak maksiar hakajay kun kiti kamon barkadiang u Alexander Lingdo ubaya kun haka prapo kilo hakakerdan hearing impaired ulayo ban koreo utak marnong u Hubert Paliar ulaya kun haka top nyopau kilo hakakerdan hearing impaired ula koreo tak maksiar hakajay kun kiti kamon batak marupa hakajay kun kiti kadiang. Kiseng phalang ki bakan thop ya kahnyau terap National Youth Movement Northern Region Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP Nongpo Circle lembat kaseng samla nongpo kila priang sngo bha bat penkup burom mikini kirang bat ki theya lekai hanongpo haba kilaiwan phai cha kajala ko umsning town dor bar rangkat bat ka KSU umsning circle ka CORP bat kaseng longkwi umsning kila le burom mikini ki samla hakane ka ju hi kasi wala ni de ban hapan yan shibon ki jing e but ki ding kum kiam ki babon hakani ko por nga ai ku kaburam choblay ikini ki ibaro hakani ko por so ban ai kublay pi ba balong I president jongka HNYF ya I secretary ba nongrum dia nga ai kublay ru ya I kublay ru I kilong kami kilong pa jong kini kinong yale kai jongi kini jongi Alexander bat ni hakani ko por lemru bat kin men ki para ki bahiyang bahasam kashnong katau hi barok kawai jangka nongpo nga ai ka jing sngow men ka jing songo ya pi ba pila pediang burom ini akan dikasni ini ibarat lalong ibahe nak benta jangi namar kaktien jong pi kalong syong spai syong rupa nak benta kado nor ke jonga namar barabor himan bangale chimbenta pimju ino yanga pijukan mau betan ai ei baret isong pisa bangala pan pendan kam hakilinti ya kijonga kamta magani kapor kabakar ki pilala pan pen pediang buram ini ngaso kumen shipon bat uplay nang ya kerku ya pi kaseng FKJGP kaseng HNYF ya kasnong nongko ibaro kawai kinongket kam kikon samla kilong kami kilong pa ngaso kumen shipon ban yo banta kani kapor ba pila kun maulam yengi ki para lekai lang garo pila penkop buram lang iki ngaso kumen tiang ai ko buram show play kini ki ibaro ngamdon kentian ban ong rei tang kawai ku play shipon yaki eki ba pila la bahana ko banta juni pila pediang buram yengi kapen pa ba piet yengi bat papidon ka mensiam ka bahe yani nimdon kam ya kasba ya kapisa ni kanu kasba lagi kitien ki jongpi ki anum sim shibon ni bangin nang yai nakawai ka por ban shimbenta te kini baro ka puram nga asu play bat nga so kumen ru ban bagi dan hangni ime jonga
ikurin jangan baroki itau jangan ipa nga ai kublai ki bat nga dokumen bagi dan rang bat nga di khamtam ni khatam ribai barok bai kublai shiboi Amir jumut ba ngindang putinenti komi phi kilo kmi sama kethe bachenrang banora ya kanam jong kajai penriu kasi kabaritpat kabarnapat kamnyar ha kajala jungi bani ko mapi kong kita kilo kmi ki putinenti yang ini ki parang jo phi layut but kamnyar ru baga jala jungi kanilo ko mapi kita ignore potential yang sehir penai banora yang enam job jong kapatai bro kawai ha ke story jong kajat penriu kapatai kajat penriu kasi ki jong ni ngaki bot yang ya kai kasem jong phi kamtam kong margat bat kini ki layut bat kita misusu kita girang ele kita ki glor potential namta kawai jong gari pat kajat penriu jong ni ngisong orang penong kanam ko PI namta kacek penriu nyotrap ngipat ka pulau mipi kemengi ban ai re sim tangi ne jinga ibarat kaba hakane ka jamek ka pementa kaba iba roti ibalong kum men jonga naga por se ka por dalam geno namta ki jopi ijo pentip inga wal da kamla banai da kata ka som pisa ka som tengkar ngai kamun sem nomor balai nakar ni kata namar ngiru hagi por pemensua ngiron ko makne hi genti ke pakem habe ngile isi menta sagiwe pergi jela habe de pergi disiplin coba fa ko fa banga pertemuan pi awajar fra kasokare ngaru kapsim lala ban aya gacirap ngai ngakan mau jumpa roki ke por baidon nakar biwaya ngapendep yang diploma ajar fra Calcutta BD International Diploma Seminar Dailong Bajing Baroki Bata RBWF Jumlah bayi bisa ina kata kata ini susuran kapenta kapal ngani pensim berkerjaan yang pikir kun semua pengam ilok kami jongi nane kedong berkata jongi komerger anai katang kalat ingat komunong elam kong bat cipahi ngasam thamsam kalau siap jaga mawa nilong kipa kuih mensim lah haga format lah haga format sim lah haga for bisa ngini no senyang namta kini ki khot sama kita kipa Hadian ka jingalang pat ba hanoston ka Voice of the People Party VPP ha ka Southerik jymmang kala penlong saya ka jingalang pat ba hayo maulong nongpo Riboi district ban pensyai pat ba syapang ka roster system bat ka bha thungkam ka jela lani ka state reservation policy Taki spangut kinong kershan lambat ki pat ba nong petkai kila hiar syakani ka jingalang ban sngo ban sngap ya ka ka ba uni unong yalam ka VPP u Arden Miller basayo moit udan banong Haba keren sikipat ba hagani ka jingilang uba Arden ulaong ba ki MLA ka VPP lembat ki we ki political party kila persyang manra ya kani kamat ba kongsan haka jela henry ka sorkar ka klem ailat haki party kumta ka party VPP kami banlet pensyai sikipat ba syapang kini kiman kenang ban yo ya ka jingkershan bas kem naki kata kabau kia sange no kidan bapai no kina mar kata no ka don gay ka basno tenat bantip menta dan show menu ki independent candidate ke bala benire daun ni sembol jimi David Tandi Kartong jong the Voice of the People Party ka jing pai kmat ka jong ki patba Shaka Party bat onda ngila dep ban syajid ru kum ngila keren ngila yang rang ba apo assembly ban ri ka puram jong ga chat men riu ka jingi ngila yang rang ba iki mat bat kum ngila kular yang reservation policy ngila ra apo assembly and chief minister ura keren ko wang yakini pila ban election kasiri la pem skoman la pem hon pem pdiang let chagi yang kasiri all the keren sarong abo jawab yang ga jingkeren ga janga Nai jayu tang katu ka nesi ka yeng ka siri kong em ya kata ka polisi ka ka kamram jong ka assembly ba jong ka sorkar ban penbek samdai ka kamram jong ka reservation policy kala yeng kata ka nongrim ka jingi bangi ta dan
ka banyak keren banyak tai ya kena kemak apa assembly kam dai bagi bisni no Henry Hadin ba kayeng kasri high court anda kala bishar ya go ke case kong haga rukom bampoy prakhat kalap papleng karukom trekam karukom pintrekam jang sarkar Meghalaya ya kata reservation policy kamrong kat kom ka policy ka baki kala penbe kain mar kata ra kong penbe ya kata ka roster kadai bandon ka roster katakan kala penmi jinge dai mar kata ka daw hikini kisni like kam shipotuli nyautuli kalip siya kita iki para kajing ikiwe kawe ar iyo mangi bat kumta terter like kam diki spatli mot nyopo prapo kalip siya bomba kisama kyo hara kumni kata don gimana 3-3F lasan senam anda khot advertisement ya kapos menta khot tang ar kata tangan tagi garu shanukin let kita gimana 3 senam Kartayo kam kalarat hato kam dengi bangini ki yang apakun kata ke jing bakla jung kita ginangalam kujingi ki baklem pensyong nomrimha dai namar kata raw kumbai doktor Riki meneyong klem ka jingi jingai ka wan geng gane ka jingai mata ngingi mat je gane ka jingai namar layalam ya ka jela Meghalaya san post nam tam mensyua klem don karukom perkhat ka jingai ka ban sandur ya kalawai ka basyan nakam ta gilong din dai bangi kan menta ki ban hapan yeng pat menta bangine sandur ringkat batri kinong song snong ki pat ba ya ka lawai jang kilong din ki mandin ka jingi ki salpo ka san post nam Badai kata daw ngira bat haba ke sarkar kash la persyang ban kiar banyatai ngilaong managa parti ngenlet syasuro ban pen banyaki ya gani menta gani kade ke jing sedang ke jing ya ke jiki kani ke second phase lani ke benta ke bar jong ke jing pen so tho pat ba bangin ki tenge ban persya ya ke sarkar ni dawa ba ke sarkar kade ban pen bet Thamai ya kani reservation policy ni dawa baga sarkar ka deban sange mardori ki kam thongkam ring egri ki sni kat badang ki mangi nang pen stat ban khat advertisement ya ki kam namar play ban pendap lot igni ki jingthali ki kam ke balai baro bat kat ban poi kapor bakin khat ya kren lese ki pus kim dan show ki balai kata ni ki jingthmu kira kren kop ningkong ba kilet sing kasuri ngai menta anda kiri ya ka jingkar shan jo pat ba ya ka jingki ka jungi kila ong on sakot ya ka all party meeting bani keren ya kali ingin kwa ban bu kendon ya ka sarkar banong ai kata yu khasi ai kata yu guru le kum tai ngai ong tang ga ngai ai jimut ka bahatam How dah kata ke komiti ke kerpang ke ban pek ya gani ke benta. Khot ki nongram na bro arlian gani ke jat benriu. Khot ye kita ki restart ti shampang ki ban ai jimot ke paka kumno ban penbet thamai. Sange shwa gani ke thungkam thungjam. Bat menta gani ke dei ke jigang ke ar gani ke face. Shifau trek ngile shamau kurap bat hadin kata ngin stang ke jehi ban pensenge ya gani ke kam thungjam. Kumno kana ban long ka piang sanpo lalai pusan ndabha pat ndha markat jo shibo sanpo ngot lalai pusan ngot ndha markat jo kam shong nya den markat ang yang penbet shwa ya gani ladam la ban penbet ya gani kandon ka jingta ya ki samla ji ki bawat kam wat jam kam dei tang iktu ki ban namwat kam menta wat ki tu bla 3-3F ki ban padio ya ka jing pen scam ru kandon ka jingta ka ba kraw kin mi osur ban apply kam nang nisma shano kin lai kerta jengki kalamang yat den mar kata ni wan hagane ka por ban principal tho ye phiki pat ba ni yang hang ni mde namta yalade ni la job sawut larang yong am pat ba jiri tan sawut ni leu upat ba unong ka deisha te ba pri ni leu sawut neng yong am ni ki ba pi upat ba lara ka sarkar kam skap yang ia pro assembly lengba ka sorjo pat ba ngin ni irunti baniki ban pri ya ka jingkar shan ka sarkar kan hak ban skap namar kani ka recent shar pat ba so ki pat ba ka jingyo kershan ka ji ya ka jingkar shan keleng ka penlong menta bagi ba yale persya ini oh kila siat iki knam ki ba per yang i kinong elam
Lami ka jingja ba pangnut hawa ken hakabala klat we urang ba uba saupusan sinam kerta bala tip kerteng kumu ba lasting lamare na kasnong 3 kabahab hapo ka Riboy district ulangam jelob haka artari jymmang kat ba udang let khwai hakawa ken kakunhun search and rescue team ka Meghalaya fire and emergency service kalayo ban say ka medyam wat hapren ka jingjinjar ka kali ban kiu haka jingkti ka khando kalala ban penpoya ka medyam sharengko ya ka med jong ba lasting lamare kakunhun SRT kayo say no nakani ka wa haka jan mi jo ka lai tarik jymmang arjar arphulai tang hapo san minute da ka jingarap lang bat ki pa ba nong song snong bat klempen slam ya ka med la IT no shaki pulit jong ka maulasnai police station ban le ya ka badon kam Timak. Chal. Bukan aja kan? Oke mẹ. Em ông được cầm bàn tay được sĩ sĩ mặc định đăng tin nó nè. Coba saya sesan, langsung situ. Mat orang. Tan. Oh no. Chong armut agate, chong armut agani sakit. Paste chong lagi ste kata euro. Chong lagi chong. Pada kitu ki KHUBOR na poy siya bakun, tarahado bangin daya siyembiang kublay sibon.